Kardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikta. Sik sidul cherok tok amai lapen kangdang amai epia chalsia songai hin pen ni hanglang so pathua klamalong ke pamanpon lakha krepli korkan hi constituency ke parlupon langlok so ni hanglang so pathua klamalong epia chalsi langlok so sub branch ahin pen chepater piponsi sik sidul alam cherok tok amai lapen kangdang amai ke pamanpon labang swalong troxi ke prasir kep ahem tun atum amina song che uponsi epia chalsia songalong chepa ogdun Lason sibo signifying kora player ni langlok so ni hanglang so pathua klamalong ke paman pon sik sidul alam cherok tok amai lapen kangdang amai along mai charipon meipu Jameson rong pipen mai charipon mai along babul rong pia hin pensi alohi kapachini apor en pon lapen hawar khat women wings ahin pen kangthom karne alonjer parjupon Labang samai long BJP, ASDC, Congress asong along benchi opon si APHL si asong along don trok sike brasir kep ahem tunatum chepa ogdun si APHL si mei phujai kathar lapen ari sanghwa tum ahin pen parideng ponlu. Bang so sik sidul alam cherok tok amai lapen kangdang amai long manpeng alohi pen APHL si mei phu jai kathar VP Rajesh Tiso lapen GS Sarkiri Rongphar Kursing Timung Angtong Ingti Kathar Bikram Hanse Suren Kramsa Robi Singh Ronghang Rita Kramsa Pi Risika Milik Pi Anparta APHL Sia Song Kaching Hon Abang Phu Bang Piatum Chetong Dunsi Mayalong RD Chipidun Samilang Sopen Longba Morning Tea Karbi Anglong News Nidak langlok so si APHL atum areli thak lo mai thepo bilo lapendak Don proxy kebraner kep Karbi atum BJP pen Congress pen ASDC pen COC dak APHLC long pini nang paok dun etlo nang ci paok dun etlo tadi laki bang GMP kinlik lo nang lihin ben si kaljab dunji kusi katu berat tumda penanganan ningarong do kasi jong si MP haidet pen api upi lo ke chengsi nang lihin ben claim ba prai rata ke la ke che thana kam davelo autonomous state ke hang number 1 la pen number 2 ke hala long det si claim ji po bangalilo hala hang bom hutsi la 6 schedule ka pang tang ya phan lok sin itu claim po la pen ke hala 6 schedule aron angding pihini angding so troxy pen council election pe do la pen council voter list ka selam la kambang ni tung claim se rakpo la selam tang det lote election do pe mesi an ke yongsi hala ni tum election ke do un hot ke chi atum do kok pulote election da hala swadima bang pape do thoi phakpo athema ke chi ke thulong le deji ke dake la pot hala dake by election pe do thu at po an pen nilitum an parke la long le patta ke chi atum long le patta an cancel at po la pen voter list along pen 1938 aphi ke wang akichi atum phan amena bang ke than lappo lake la pen ke lalo la pen sakori ke claim aron repen sik schedule aron repen aron sik schedule aron en epen sakori da ke piatum phan an ke nelitum amen than lappo Volongko maji longchap ingleng arong arada tum puthot kachoningri kepadupon Langpher constituency ke parlo longchap ingleng arong ahawar arada tum puthot towar kemisen kenangji aphan pupen choningri pedupon Labangso towar kedamtang aningkana hut non kedobom Karbi Anglong Autonomous Council along Sport and Youth Welfare longki basi contractor lapen subcontractor ke sabterang pusi hadak arada tumpen nang pachinidun Kedamtang aningkana hut koraji ahawar pen paklangso ahawar an kemisen kachileng longji aphan rabis mati arlong ke air thok pen towar selam ponlu bonta towar malom langbung ke do lapen kedam nodak ajok school kidun ausumar atumta kedam kibang ka sik sak lapen kisokyun e pusidami chepon thek thesi apran kedam nang atumta do olu pusi hadak kedo arata tumpen nang pachinidun Lasi prabjin pen longchap ingleng arong ahawar towar kemisen kachileng longji aphan non kedobom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MACEM Madhuram Lekthia tumaphan pusitami prabjin pen towar nang selam piwek thapusi hadak arata tumpen chuningri pedupon dak longchap ingleng arong English LP School pathua klamlong nilitum pini because press meet ke hang nang kok ade press meet padu pontu nang kok alam ke la hello je ke damtang day 21 arni dak longchap ingleng arong
labang so tuwar ati halabang swar ni Karbi long ria birta along ke klang lapen Karbi Daily News along ke klang halabang so along ating sini tum pini puthot lam clarity pi bangsi nilit tum nang le tum media theng no bang ikno lasi athip yalam the bang kela hello kedam tang taring korat isiar ni JRV kejang pi pena jok ala koraji tu paklang so labang so ka cheleng PWD road rabis chotlang lasi labang so li ke cheleng JRV kejang pena jok la tuwar bang masap so kisumana jaga dalong ngihan ke do kok pena jok si nili tu labang so kaphelapon labang so hut nilimithang ta apor ka det pena jok si ni marli tum asap so ka siksak do kok lapen labang so lia long rabis ke thok tang et lang sita ahin dogulang aposi mo phi nang le tum la lik heng no long an ke thok che phan pu contractor ki sopterang alang li tum hin pen ki bitekang labang so rabis do kok bosi nili tum dak long chap ingleng arong Amerika mate nilirong arada tum asap so ali ke wa dim nong ke hendo ke do pen thok phrui nang pu chingwai lo aso chingwai hu de la ansu se ke pa mele thoje phan ke tum da media pen inde ga chodeng ri pa do nang pu alang le tum chingwai soi masi media alang le tum hang ik de lo sita alang le tum la ni marli tu ma pe phoron tum stam me aka preke asor sadam ke nil mi thang da thek dun di lasi ka chuneng ri dam palok otsi je halo social media long la nili tum hanang ching hon nai labang sonang kirap nai long ki be PWD chairman alang li ke man hosi labang soali work order nang pp lo nang claim pilo hala so teng si ke claim ke dam je phan pu a contractor alo ki sok terang alang li phang si dai to pi asalabang so teng salang le tunang claim lo asa ali le ni tum ke tang ti puta kali ali tang el lo nasi halabang so news long ma de kapre long stame pine command ne tum je alle phan ma ko pine phan National Highway 39 atowar pi along paklangso angden along ihum kapasangkok atrak aphan bolero pickup kapatong der ajok inut apran kedamnang Busik ni phain kwara ke thom arni ajo por phainer ke pra achitim apor malom ihum line truck dimapur pen ke wang bom ahut bukajan police station ke parlo paklangso angden along atrak ka hinudak ajok kapasangkok atrak aphan ihum bolero pickup bukajan pen ke wang bom ahut biswanat anat ahem kache damji pu ahut ahir ing tangrak pen kapatong ajok adim aklong amat apran damnang juilu Lapen hala puka chitong der agari bearing registration number AS12BC 5490 Lapen kapasangkok atrak bearing registration number NL01 AA 7417 Lapen apran kedam jui amen angton pen birta longpon pe bolero pick up along kache thap bang plido bonta inu apran damnang juilo bang hini arenga hukesu bukajan hospital along selang pon bomlo lapen inut ki kat juilo pusi police atumpen than pachini pon lason sido anasai sitami bukajan police atumpen chepari deng ponlo Difu Police Station angkang Ward Lakha Sirkep Kamsing Togbi arong Phongrong Langso along inut Marwari abangphu hem bhara kipi letrin mate barpi kachiti adim elong vet lata towar along amat laso ajok rat atum kacheleng kamen thu kamen thorpensi ningkan thongkepta paplenglo laso angbong kisuk yun eta dopiglo sita hada Karbi arada tumaphan keche aso atum Karbi akhea phan lang plot si hi phing towar pi along bc angnim pangnim si sonsuri akesu pacholonglo Kisung. Kamsing tog biarang. Daksi ni itung daksi dolo. Kapen itung BGP. Kaan na niya ning kanpen ta BGP kiti. Kaan na itung kasi padug dun. Kapen ho kongres kido hutan itung mohon tisu. Chairman kelong hutan bata kaan na itung kasi padug dun. Si padug pamiting hayar ke wang po. Punat ken itung nang bonay po. Itung si Apen la Marwari alitring tan itum paterek po. Kusila tum po. Holo suhut ako ane nanglang po.
meeting hajar ke puna sana sing room po dak nang do po kwan an ni tu munit pang room nang rapo lang ma thang ni lo ali ma thang no ali an ta ni tu wan po punang cicak po mohon ti chairman hetawe lepen ako nan BGP sa trusing Terando ta ko an ni tu meeting hajar an anak kahilo itu nga cipadug dun orang isia sal pimartan oh baik itu semua lo iman tu pen jatah marwari along le bablu pen kuputa mayang ini bang dablu aru bablu latum si ani tum ga orang isi ta ni tum komplain dam ulo ayam dam po komplain nam po nang bonai po kan long ta dam lo kan long ta dam ta kan ni pu dam lo kroi kri rang tha nang lang tha pu po dak do tum han lang on pu po dak man pu po la tum ta malik han pu non pu po be ku pu pham han si pu ji me ma ji ne ke la tum bang ke bhara se ge do cha ke mallika bang ke la tum cherung po bonai pu puta mallika bang ke bhara anam ana poisa an bang malik cerai at po angke la tum ta bhara do tum ta ko an la litring ami thang ji bonai na la pupu bhahem bhara pinang la ko an ne la tum ta sita me chuning sita me da Rajkumar nitum phana ga jinso mallika phang ko complain se GCB wang si da hulik tuk lo non lang ki pleng lo non an teje angke non bimarang ru non te Linggu kiso ta dupik lo pusi ke chitan lo sana bemara kiso ke chitan sita mi tu mante kitu ke man ui tang nim na kidona kedam atwara we kedo thara we timon al ni le te ke man tu he man ta ho man ta tiku ban ta du en ke kwan ne nil tum sung le duk lo akithe akideng dum han ta ni tum chipat duk dun lo meeting da jerlo phelo ni tum ka meeting da dun lo chang po bangkoy bang thong kep an la chitong dun lo sitamila satwa nang bonai po ni phan nang pahay no la satwa ke nitum ke lang ring sop nitum nang pipo la pen la satwa ta jelo phelo kiso kun e utopon kroy nitum nang bonai po liting da nitum pachiterek po marwari phan po sitamila sa marwari ta apanda pupelo Jata pupela mohon tiso kita hota komisioner kita la setro kita hota non puta nilitum da mai meeting pulota nilitum ke thul dun de ta jogi ante ni la labangso along le amale amen kopini la thanjima la hello w pen bablu along le malwari along le oh la silatum aphan nilitum dukan ta komplain dam ulu cibong dam ulu sita me nang bonai pipe labangso along le ka alang le tum along le amalik binong lama amalik binong lo maro non makela se aris hembara nam antala si asita me amalik binong lo si kachikrong sita taline kalang ni bangge chininde sita me complain nam sita lapuateng nang bonai po nang bonai ne lo भाड़ा के दो तुम फंता एकदम भाड़ा रूम एतो बुनाई ने लो चुनिंग ता राजकुमार बांग नंग जिनसो लो मलिक फन हांग दम से जीसीबी दाग नंग पाहुत लो नंग राब लो सिता मे बाय दो संदा ले रूम ता संदा नंग पिवांग वे नेसी 2000 ने 3000 ने के नेसी ने पॉकेट पेंसिल ने के दाम थे पुलो आउ सो बांगे apa pupo lele keman su nang celang po nang celangun edat po pesan mah nitumi don wet kali dale anarat sidak itu kedam uso non ta kedam kewan bimara tem iglo temonal ni tem nilitum ke ani solute kitu keman jelo phelo kiso kun e kachiponai jelo phelo kiso kun e stang itum ke ali ta utto ta pon imo wela putan pon imo wele lapu pon pulote peji ja e bel ga chiponai enteni nili silam nar julang labang so tuar aputhak mane ke bunai nang ka bunai nang le ke chuning riji abang phu ma abang phi phan kuma phan nang le pui na jo chuning ripo tuliram sal tum phan se tame dak sotro alang li rengka bai do tum ta lang akithelo sita me ni tu mai meeting ni tu nang siklang don lo la sila isona bange nang bunai pite ring da nang bonai pipo ring an da hinno lablo ring nang bonai pipo ali nang lan pipo lapen la hilit ring ta pachiterek po
pusi la sila tum phana ke the ki ding tum phanang rap te pusi chuning ri le ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ গভ অফ ইণ্ডিয়া আতুম পাতৰ বিপঞ্চী আয়ুষ্মান ভাৰত আকাৰ কেৰণপন বসিকনি ফাইং গৰাপ্লি আৰ্নি ৰংমাৰজং দলামাৰা কালচাৰেল কমপ্লেক্স আলং পাব্লিক হেল্থ চেণ্টাৰ দলামাৰা আতুম কাছেৰাপ কাছেতো দুনপেন আয়ুষ্মান ভাৰত আকাৰ কেৰণপন বাংসো আমাই আদা পৰফাই কেপ আপৰ পেন পাংচেং পনচি ষ্টাৰ কয় ৰংফাৰ ভিডিচি চেয়াৰমেন পেন মাইচাৰিপন লাপেন মেডিকেল ষ্টাফ ৰঞ্জিত নাথ পেন আলহী আতমা ফানপা চিনি পনচি কাৰ্বি আপুহু পেন আৰ্চপন ডক্টৰ নুমল মমিন ডিভাইচ স্পিকাৰ লামথেকে যাইপন আহুত কিদুকে লাক আতুম কেসো আহুত অংদং আহেমাৰিত লংলে ফেলাং লাপেন কাচো পাংৰেং আপি চেপাদৈ সি কেসো কাচে লাংনাং আকেসো কাচে টং দুপি লাসি সরকার পেন কেসো কাচে লাংজি আফান লাক ফআন বাংসো আয়ুষ্মান আকার পেন সে চেলাংলং ইপু কেসো কাচে লাংজি আফান EM, CEM, MSC atum along tangka chuhang dam de deta chokpo busi pachini pon lapen BJP pen kaching thor amu ke claim tang hai hui anparta orunodoi sita ki pi ponji aphan pangdak pon election commission pen kapangdak pon delimitation mate constituency ke thak pon apu thak jaseme dwar bagori constituency ke parlo dolamara town diring kohora lapen bagori arat aphan haraghat ele ke parlo apu thak pherangke athengno kaningje pon alam arju pon sine লাপেন CPDMD কে আতৱাৰ কেটাংতে ৰেকাপু থাকাৰ জুৱাহুত নাংকে থাকে নিলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আফান চনিংৰিলো সিলনিজান পেন কোহৰা 90 কিলোমিটাৰ আতৱাৰ নেশনেল হাইৱে সি পিনচং পন পপু জংসি নাং পিপে পুলতাংতে কেমেছিয়ান আতৱাৰ লং পপুতা যাইপন লামথে কাৰ্জুপনাহুত ডিফ্লো আলাং ৰয় ডনবস্কো স্কুল আদুং আলং সিতামি প্ৰাবজিন পেন চাই পাংচেং পন পপুসি নাং পাচিনিদুন কাজিৰঙা পেন ৰিসা নিংকি কাৰ্বি আংলং নিউজ নহয় হেতু গতিকে নাই এবাৰ যিবিলাক কাজ আছে সব অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া ভেলিড নহয় মানে কিছুমান বদমাছি আছে যে এইটো পইচাটো অলপ কম দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতে ভেলিড নহয় বুলি কৈ দিয়ে কাৰণ ইয়াৰ লিমিটেশ্যন আছে একদিনত 30,000 টকা উলিয়াব পাৰ ডে 5,000 বা 10,000 তেনেকুৱা লিমিটেশ্যনত গুচি যাব সেইকাৰণে নাৰ্ছিং হোমবিলাকে সেইবিলাকত অকণমান দিগদাৰি পায় সিহঁতে নাৰ্ছিং হোমবিলাকে কিছুমান বেছিকৈ পইচা সিহঁতে পালে মানে ভাল পায় কাৰণে এইটো ভেলিড নহয় বুলি কৈ দিয়ে তেনেকুৱা টেকনিকেল কিছু কাৰণ আছে ভেলিড নোহোৱাটো কোনো কথাই নাই এটা কাৰ্ড ভেলিড হ'ব আৰু বাকী এটা কাৰ্ড নহ'ব এইবাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াতে এইটো কাৰ্ডটো ভেলিড হ'ব চ' ইয়াতে কিছুমান কেইমাহৰ আগতে চুৱেল টেষ্টিং কৰা হৈছে ডিফিউ ব্ৰিজ ৰাইট বিচাইড ডন বস্কো স্কুল এইটো কামটো RCC কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ RCC ব্ৰিজ এতিয়া হ'ব আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এইটোত মই জুন মাহৰ 22 তাৰিখে জুন মাহৰ 22 তাৰিখে নহয় জুলাই নাই এইটো জুনে হয় কেলৈ জুলাই বুলি কৈছোঁ জুনৰ 22 তাৰিখে মই ডনাৰ মিনিষ্টাৰ আকৌ লিখিছোঁ যোৱাবাৰ এইটো ইনক্লুড হৈছিলে কিন্তু ফাণ্ড কম থকাৰ কাৰণে ডনাৰ মিনিষ্টাৰৰ পৰা মই চেঞ্চন ল'লোঁ এটা চিলনিজানত হ'ল চিলনিজানৰ এইটো প্ৰায়ৰিটি আছিলে আৰু এই 22 তাৰিখে মই আকৌ ডনাৰ মিনিষ্টাৰলৈ লিখিছোঁ যে এইটো প্ৰায়ৰিটি বেচিছত দিব লাগে আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা আছে লেটছ সি hopefully we'll get a good news very soon. So LA constituency some part of Dwarbaguri is aired in some headlines that going to shift under Hauragan LA. So because of that, people have been, we are seeing that will face a very big consequences. No, I also got that